Ikaze kuri Murindi Official TV. Indirimbo ya The Ben na Kevin Kade na Element yasibwe kuri YouTube. Ninde wabareze? Indirimbo Sikosa ya Kevin Kade na Mugisha Benjamin wizwe ku izina rya Benjamin wavutse 1987 ndetse na producer Element yasibwe ku rubuga rwa YouTube nyuma yuko societe ya 1RPM yakiriye ikirego cy'umuntu avuga ko iyi ndirimbo ayifiteho uburenganzira. Yavuye ku muyoboro wa YouTube ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki 29 Kanama 2024. Ni mu gihe yari imaze kuzuza miliyoni zirenga enye z'abantu bamaze kwireba kuri chaîne ya YouTube ya Kevin Kade. Imibare ya hafi igaragaza ko iyi ndirimbo yariyo ya mbere ku rubuga rwa YouTube mu Rwanda. Yari ku mwanya wa 13 mu ndirimbo ziri kurebwa cyane muri Uganda. Yari ku mwanya wa mbere mu ndirimbo ziri kurebwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe yari ku mwanya wa kabiri mu ndirimbo zigezweho muri Tanzania binyuze ku rubuga rwa Audiomack na nimero ya mbere ku rubuga rwa Boomplay, kandi yari imaze kwifashishwa n'abantu barenga 30,000 ku rubuga rwa TikTok. Iyi ndirimbo rwose ndumva acaga ibintu kumva 30,000 kuri TikTok bayikoreshaga, urumva ari indirimbo ikomeye cyane. Umwe mu bafashe Kevin Kade mu muziki yabwiye Inyarwanda ko angera abwira na Murindi Official ko yandikiye na societe ya 1RPM ibabwira ko hari umuntu uvuga ko iriya ndirimbo ari iye, kandi ko mu gihe ibibazo ariya muntu yagaragaje bitarakemuka indirimbo igomba gukurwa kuri YouTube. Yavuze ko uriya muntu asanzwe akorana n'iriya societe isanzwe ifasha abahanzi mu gucuruza cyangwa kwamamaza no kurinda ibihangano byabo. Ati ikibazo ukuntu giteye, twebwe twakoze indirimbo hanyuma haza kubamo ikibazo cy'uko hari undi muntu waje ashyira iyi ndirimbo kuri YouTube nk'uko ubizi bikunda kubaho no ku bandi bahanzi. Yungamo ati 1RPM yo yatwandikiye nkaho iyo ndirimbo ari iy'uwo muntu, twebwe nta nubwo tumuzi. Ikintu cyahise kibaho rero nuko twebwe twavuganye na 1RPM kugira ngo ikibazo bagikemure. Rero byakemutse, igisigaye ni ukurwana nuko indirimbo isubiraho. Yavuze ko iyo bimeze gutya habaho gutegereza igihe runaka gitangwa n'iriya societe kugira ngo indirimbo yongere igaruke ku murongo. Rwose murumva ko iriya ndirimbo yabo rwose yateje ibibazo. Ubwo iyi ndirimbo yajyaga hanze, Element yavuze ko yayikoze agendeye ku murisho n'umudiho w'indirimbo ya Ecole ya Olivier Ngoma. Hari abatekereza ko iriya societe isanzwe ikorana Olivier Ngoma ikaba yabikoze mu rwego rwo kubanza kumenya impamvu aba bahanzi bifashishije igihangano cye nta burenganzira yatanze. Iyi societe ya 1RPM isobanura ko iyo ikoranye n'umuhanzi ifata 85% y'ibyavuye mu muziki we, hanyuma bo bagafata 15%. Bivuze ngo umuhanzi afata 85% abandi bagafata 15%, kandi bagaragaza ko bafasha abahanzi kubacungira ibihangano ku mbuga zirimo nka YouTube, Shazam, Deez, Spotify, Pandora n'izindi nyinshi.
iyi sosiyete ya 1RPM isanzwe ibarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse mu bahanzi bakorana harimo na The Ben. Iyo unyujije amaso mu ndirimbo ye ni Forever aherutse gushyira hanze, bigaragara ko iyi ndirimbo iyi sosiyete yayigizemo uruhare. Aha ndumva ari hatari. Urabona rwose abahanzi barababaje cyane, bari batangiye kwinjiza amafaranga menshi rwose kuri iyi ndirimbo, ariko urabona ko iyi ndirimbo bayisibye, ariko bihangane rwose. Iyi ndirimbo YouTube irebe ko ibigenza, irebe ko aba bahanzi batarenganywe. Nagira ngo mbabwire ko indirimbo yasibwe kuri YouTube ni Sikosa ya Kevin Kade na Benny cyangwa The Ben na Producer Element. Yasibwe kuri itariki ya 29 muri iki cyamunsi rwose mu kwa munani, ariko The Ben, Element, Kevin mwihangane, yari muri Official TV 1.